Sajam Gast je za nas prilika da se prezentiramo široj javnosti, prvenstveno lokalnoj, sa našim projektom Kaštel galerija, znači jednim, kao što sam rekao na pres konferenciji, jednim trgovačko-poslovnim, rekreativnim društvenim sadržaj koji namjeravamo sagraditi u samim Kaštelima, u Kaštelskoj Sučurcu konkretno. I ako pogledamo način na koji se prezentirati kad dođe za to pravo vrijeme, mi u Splitu imamo samo nekoliko prilika, a jedna od tih rijetkih prilika su Sajam Gast i Sajam Saso. Zašto baš Gast? Iz toga razloga što, kao što je rekao gospodin Bagarić, sami projekat ima dosta poveznica sa samim i turizmom, i prehranom, i trgovinom, i ostalim stvarima koje se događaju na samome Sajmu Gast. A kao što sam i ja isto kazao, već računamo da ćemo na širokim auditorijom i posjetiteljima da ćemo dobiti neke povratne informacije da napravimo taj projekat naš što sretnije. Što mislimo o Sajmu Gast? Na sajam već, hvala Bogu, idem od kad se otvorio i Gast i Saso i to je jedna interesantna prilika gdje se svi ljudi mogu sresti, razmijeniti iskustva, pa ne moraju biti ni samo poslovno povezani, nego i za bilo koga da se nešto događa i da vidi neke nove stvari, stekne neka nova iskustva. A nadam se jedino da će, ono što je rekao i zadnji put na otvaranju predsjednik Mesić, da će i sajam dobiti svoju permanentnu lokaciju, tako da neće morati stalno dizati šatore, spustati, ovisiti o buri, o kiši i ostalim stvarima. A mi isto tako se nadamo da ćemo ostvariti jednu dugoročnu suradnju sa sajmom, jer ovo je tek početak i tek smo tu prvi put i ljudi treba nešto tek saznati o nama.